mo le va ngol tal fa so pitu mai la to sa filia tu sim fa popo mo to ese na ia make sense ia tau tana le tusi ile so fu ma le olo tangata o lo ia ia o le fa te inga fa mo fie na va fena ilo mo se tala ole un fale ole no ele fala va vena na ilo le tala le ya Abrahamo ia ma Isaako ma Esau ma Jakopo e pe o sa tu talinga te lo tala fa ba mau me va pena yo wala le fale i tono la wele ele ele va ye mose le va pele yo ye mose ma Yeshua ka le po ia le to fia vele nu o le wingo tala ma me o tupu i tala fa so pito o le tu pe o le turanga no polonga o le tu e fana mai isi vai nga fo ma fa ringa fo o le tu pe o le time na o Asuria ia ma ama mai ku pito o Asuria o Babilonia se o mai la por tempo Yesu i lalo le malusi o Roma pe tatou te va ai tu langa ia ona manino ai le ngā ruenga tele sa pe ngai mai na tu fa sia ia tu si o tu la fono mi se tu si o tala fa so pito fe o to ai so fina ngā do ile va inga ma le na tu pe ona ye to tele o le au su e le un po ile tu langa le o tu stala o le tu si o tu la fono tu si e lima well o le manatu fa tua ia o tu si na tu si e mosi le manatu fa tua a tato o te le ile tu fa su enga il au sikola ma la tu o lo fe ngai tonu malea mta upu o tu spa ia e tele me e una ba ai lo to ai fo ia tato pe tala no el tu stala e va ai le ile ngana e va ai le composition be fa pe fe ona tu fa tas ya o le sime e va ai le ile fo ile o le narrative e va ai to inga stories pe fa pe fe ona tu fa tas o le sime ya o na e fa mai le tala le ya mos some things is simple ai le catcheka e tatou pe a fa tau tu spa il tangata e pela mela na tala no mai le timeline fa fen fa mata to fa mata la mai mos lo no ia leoti lo noti o isi me e repetitive e li piki ma ko li piki kele o kala le o kuspa ia repetitive ia tala ia e pe yo le e su ye winga so o le authorship ia o tusia ile va ingol au su e unknown mena a tele na fa long tatou isi la ungo foi fi au e le ta o mai mose le tusio kenese e ta o mai ele ngana fa ngau e fa nga le au e fa ngaluenga o le tustala e na ta o mai au le tustala awa ele manatu ele mosen tusia ia tusia no tusina tu fatasia ai ia malama fo itatu e tele o tusia le o elima ele ta o tatu le Pentateuch o tusia pa ia lima ia e sauile ta o le Torah o tu la fono po instruction o le fa e Peru il tatonunga fa e Peru tele o tusia sa tu fatasia ile senkuli e ono ile tilamo o le BCE before the common era ata ule senkuli ongo o vai tauna sa tiempo po ngatia ilalo Papelonia ile ka feanga le i Papelonia o la tola mantua tato wa umma le rain o tupu wa umma taimi o tupu o ka viko so monga mai la to umma lava wa le to yingi tupu ia ona vavaila i o le au ostaulanga o le au priest o ai o le atu lai mai
pe whapewhia ona whaamau talo le atu nuu ma le history le atu nuu. Ona tūlai mai la ia o le vaenga le ta o le Priestley. O la taula ia sa toe whaamatala, toe whaamaumau, toe tusi, toe tu whaatasi, ina ia whai ona o ina ia alom whanau Israelu i lumana. Ia o lo au maua inu ese. La tau ie wa le mwhai ona toe wa ave ese whaamalosi mai e Papelonia. Ia mai i whewhoi Jerusalema. I le nā vai tau. So, o tala ia, they're working backwards. Tau le ono centuri, o lae nofo tangata le ono centuri. Ma toe whaamatala mea sa tupu i le centuri awhi, awa a tātou wawa ai. It goes backwards. A tātou whapene le timeline. O le taimile wa iei tātou, e tau o le CE, e tau o le Common Era, a tau o le masani ona tau o tātou o le afoi o le AD, o le whaalakinga ngā Anno Domini, o le whaalakinga langa o le In the Year of Our Lord. Le manatu ai, o le taimina whanau mai e Yesu, aluanga i luma ia, whaikaunga o kausanga. First, second, third, le wakako 21st century. Ai le i whaangau mai Yesu, e aluanga i kua le whaikaunga. So a kako